bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sikababa uThungela uNkosazane nesihlabelelo samakhulu 227 227. Sicela umfundisi Gcwensa wasenhlanzini asiholele isihlabelelo kusimbuzisi.
inkosi masiguqe isithandaze. Amen. Tunelithuba sizoninga udlungudu umifakazi ngoba uthingo lenkosazana. Kuzoba abakhokheli besebedolanele sinendidelani inkosi inkosisi. Salapha ebuhleni sababa uthingo bangcwele sibonile kushintsha ibhaji inyanga yezulu bese ngikhona ngumakoti lishintsha ibhaji lenyanga yezulu inyanga yezulu ke ishintsha abantu babedidakile ngaleso sikhathi kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi uzophesha ngani bangcwele sizwa ukuthi kwafika incwadi vela kumnumzane uNgcobo wala eMaqadini eyashiwe inyanga yezulu bangcwele icacisa ukuthi ubani ozoba sihlalweni bangcwele kwaqhamuka futhi uthingo ngaleso sikhathi bangcwele nami ngibonile kodwa ngibona kungakabi ukubahlala esihlalweni ngifika lapha emzini waseMaqadini omkhulu nami ngumakoti kuqhutshwana ukuthi ubani laba kwathi hayi umntwana lo umntwana omkhulu
wenyanga yezulu bangcwele ngamadlaphu uthelo bese eshintsha inyanga yezulu ibhanti sekuba yiyona lenkosi engiyibonile ifika kwasiyanela bangcwele bonelile ashodanga ndawo ngayo kodwa njengoba ngithi ihlabelelo likaShembe ziyaphendula ziyasola zenze konke ukuthi ngababheka abafowethu bonke bayizithakeni ngisize ihlabelelo namhlanje ngisibhekise kuthina amaNazaretha le nkosi ke ngingakafiki lapho lokuNazaretha bulwelwe ngibonile ngifika mina kushintsha ibhathi ilanga lamalanga ephakameni ngifika lapha lwami ukuthi hawu laba abantu abayizixokololo ngale nkolo kwenzenjani kwaphuma phakathi kwanaba asebehlubukile ngala kunyanga yezulu sebehlubukile kuyaliwa bahamba ngenkani baya entabeni angiyazi nalo ndaba kuyontabeni kuyonziwani kanjalo nakamaqadi ayihlome izingofolo bangcwele phethe izimbobo eshuqulile bangcwele elwela lokuNazaretha engewona amaNazaretha amaqadi ugithela amabhasi ngiyayithuka lento babayovindla ekhanyeni ngiyayithuka lento bayahamba baye entabeni abavindwe hawo nayo indaba yebandla okuliwa kulo osingelela nabantu abangakholwa balwisa le nkosi yamaqadi ebivele ifukamele lokuNazaretha amaqadi athi ayingeke ife inkosi yethu sikhona angenelela bangcwele waqhubeka le wahlala kubaba uThixo lamakhosazana esihlalweni le nkosi yamaqadi ehlayenyuka mawumuza umkhulu uthi uyabi athi usefikile ubaba eshithi usefikile la ehleni segala ibhanti useza la ehleni bangcwele ngoba ekuthanda lokuNazaretha eqoqe bakha bangcwele angazi-ke njoba besikhumbula lokuNazaretha ukufika kwabo kufika nomnumzane othize ephuma ngapha entabazwe evuka njengoJesu ekhamalweni bembethela endleleni bemsola bethuyisela bemshaya konke bangcwele bemshabatha nangu angene emgedeni wamatshe aqube lapho nazi izinganga zimjaha bangcwele kusetshenziswa futhi nasenzani ekhala bakuthi nenzani bangcwele umuntu yonke into ayenzayo uzenzela yena konke sikwenzayo nami ngifaka lapha ngifuna ukusola uhlangothi olulodwa bangcwele sonke sifike singene lelichibi elibi kangaka elihlanganyela inkosi yamakhosi phambi kwethu bangcwele bulwelwe-ke lokuNazaretha alibileka amaqadi ngani maniyezwa emadleleni ngazi maniyezwa yini elwela le nkosi yamaqadi ukuthi mayingathintwa makuthinteke yona thinteka amaqadi angazi noma niyezwa yini ngilila ngamanje zami izinto zenu icamtha zohlala amaqadi cha ngeke ahlale ayosukuma ayewinkosi yawo le nkosi ekhona phambi kwethu maningi amakhosi asephakameni ala emaqadini bangcwele sizwakathe kahle ukuze igama lalelizwe libe lihle bangcwele bayikhuphuka inkosi ihamba phansi umemeza amagquma bangcwele ngokumthanda baba wena kodwa thina-ke senzani sikuba senzeni sezimhlangano yethu ngiyembonele mina ukuthi sakhona ugqoko mase abaholi bethu ngeke ngibasho angifuni lo ngibathuma baphela bandla lo njalo lusolo uhlangothi olulodwa kodwa uma senyaka sebekhiphana sizokhona ukhona sizothi umfundisi ubanazo uhlazwa la etemperature yayona umfundisi umane njalo sekhishiwe usebisiwe nithi phothi nasenzeni siyasenzeni ngoba sizokhonza thina la sizokhonza nje ayikho inkaba ngaphandle kwala ekhaya alikho elinye ithemba ngaphandle kwala ekhaya
asike sisibhedlela ngaphandle kwala ekhaya pho nithasenzeni malikhipha anibizani ngale eceleni shaya inguyazana yini khiphana khona siyacela bantwana ngasithulu siyacela bantwana ngasenza amaphapha bephezulu sithi ufundisa imali sekhishiwe njalo wenza ukuthi nokuthi nihlazelana nani nodwa ngalo shembe na singathi singagcina abantu wale silosizo thoba befundisa bakhishe isibanimani nihlazane lapha kwethu la isenkozweni lana akukho ekhosi bakuthiwa khona umuntu uzokhishwa umuntu uyagwetshwa ugwetshwa wenzeni wena wenzani wena uzokwenzani ma wena usugweba omunye umuntu nayiphuma emzini wakubo ngoba ezokhoza singathi ungehla leli zima lokuthi ubani yakhishwa ngoba kuyasilimaza kusilahle isithemba masisize inkosi yethi khala kanti bona laba bakhiphana bakhiphana thumila abazumisweni angaphaze naye lo miswayo ngaphaze naye lo miswayo uliwe kuyise ngatolo uliwe uzofunwa nika ngoba sofushebe sofute egcineni ngelilanga nathi sibone bantwana mase khona uqala naselanzo sekhona intuthu yomthombothi wabona ubaba ushows fundisa ushows asikhona intuthu yomthombothi ayiceli ngale intuthu yomthombothi phakathi kwebandla wenza izinto ezifanayo phakathi kwebandla na bantu wale sizobuza uthando lenkosazana ukuthi sisenze sibe namamenasi la esontweni singathi umuntu ukwakhe la izomemeza khona baphumule sonke kithi adingi bekhona baphumulayo nozohlubeza omunye umuntu wonke umuntu uzosifuna izulu lakhe musane usiphazamisa thina siyofuna izulu la siqhube khona siqhube lana kuhle sibozekile sibona ileli khaya lasekhaya musane ngokulo mina ngisafunde kwempilo kwamanje umfundisi siyamenyeza nto hey nangu ufundisa basebenzise nangu futhi abagqoqa besilisa siphathele kahle bobaba sibe nethemba laleli bani manje memezana kanje nihlazana kanje asizukuba nalo ithemba nobaba futhi ngeke nalo ithemba uzohleli lokanye uhleli lompini la ibandleni ayikho la ibandleni la ibandleni khona ukungcwele ofanele sigcine bangcwele uthi ngoba bangcwele luphathe kahle phakathi kwethu linomoya ukholwa isifundisa kodwa lathasundana lo John 15 khuluma ngomvini uthi Jesu mina ngumlimi womvini uthi umamagaxa esomile engasatheni ithelo uthi yawanquma uyawathanda abasulile waphosela lapha emlilweni ngoba la magaxa wasenamsebenzi awathatheli izithelo angazi noma thina sinamagaxa kanjani noma sinamagaxa omile angasafuna lapha phakathi mawanqobe lapho umuntu ongafuni uhlala lapho ngokushe igatsha elomile akasatheli izithelo akasayazi imithetho yala kuleli bandla abantwana singaphoswako ushwebe egcineni njengoba umlimi walo mvini uyosawula asiphose lapha emlilweni ngelinye ilanga ungenza nje manje ngokuzithembile uyisibhola unako konke uhamba lapha nalapha ngokufuna ukuchitha abanye abantu abala esontweni manje ngiyacela ngasikhumbuzo uNkulunkulu uthixo engathi ungangena kithi silandele imithetho sithobelane silalelane singalaleli umuntu oyedwa asibona izinto lapho ephethe khona kuyawa ngokuyedwa fana nokusefemini nokusesikoleni uphithiphala uphethe uthi awusiphathi wesikole khona bayisothi lapha yewomisi naye ndivela siyenze njani uplane nawo nangeli bandla yakubenjalo
bangcwele ngala mazwi ukuthi Nkosi usisetshenziswe. Kodwa ngizale gospel. Amen. Ngiyajabula. Ngoba le ndosi ilele phansi. Angazi noma ilewelwa ngayo uma ubabe sewelisa abantu inyoka noma intombi. Ngoba kuthiwa wathi ubaba mayingena. Kanita. Wathi ngithume. Yizizwa zami ezimbili. Ilanga kanye nenyanga. Ezulu. Ukuthi ngize emhlabeni. Kodwa mina kuthiwa ngenze inkethelelo ka-Adamu. Ngoba aphumanga kahle ensimini yaseGibhithe. Bakwethu uNkulunkulu ushintsho zikaShembe ayezizele. Wayenzela ukubuyisela la eNazaretha sesisho ukubhala sakhona iy'ncwadi zabantu abanencwadi ethi mina ngeke ngishaya isifuba. Uvelaphi lo? Uma begospel ilanga lisho lakhathala lithi yekani negama lithi ehlala nathi leli langa selidlulile. Yizo abantu belelisho kodwa babekhona abanye baningi ababeyisho kubona ngalesikhathi elimumoba. Kumjangalise lokuthi bashorani. Uma bamkhulu base befika kena abantu bethi nimthiseleni uJesu nina abantu phana amenze ingani uJesu wena Shembe ngoba siyabona unamandla. Ngoba uShembe wathi befika endlini wasemalikeni wathi ngizovala ithuba. Abantu basebaningi kakhulu ngoba basebegibelena kugwava nakuyona yonke into bezobuka uShembe ngokuthi wayefika ubaba
namane wena usaba nomnika ubani inkomo wena wesaba angithi nje ubaba mkhulu inkomo zami ngiyazizopha ngoba unamantombazana ayishumi kodwa njengoba bebeka zakhe ngeze ziphile kwenzeka lokho uthini ushenge uthi ngizovala ithuna la ekhaya kanti uma umkhulu wethu uMahadebe wahamba ebelethe uma wami wayekhulelwe ngalezo sikhathi ufika ubaba mkhulu ngo-1910 ngolwesine umashi uqale gospel ubaba mkhulu uthi njengoba ke lona ebekwe ithuna lo okhulelwe manje ingane inyanga zisithupha kodwa uzodlula naye uma kungenjalo obonakala ngengane ukuthi inhlangothi zawo zobe zilingana yini udadewethu waphuma kuncane konke kwanganhlanu wayesethi ubathi inyanga yezulu selina ngoba kwakhona uselini wehlala babami inyanga yezulu owenonyawo oncane wacishe walineza imoto emampondweni isukela umuntu eshela ayiqedanga ukweqinisha ngikhuluma ngofakazi basheba ukhuluma ukuthi elakangeni wathi ngizovala ithuna ngizonisheshisela amanaza bekanti ihlanganisa indaba umthetho wami ngizothi nginike uThixo mina nginkosazela khiphi inkomo yayingani ebo bisikuka kade siyinkunzi simhlophe simhlophe ngaphansi ngiyanebeka umele menza umvangeli elekujali egospel kwathi kwesikhathi wathi nathi uThixo yile sesele wathola umfanele nenkomo ayithuli uzonikelela bakamlida ngizovala ithuna lama elalenzeke baba mkhulu uhlalelelwe esizana uthi baba esezohamba emhlabeni ubaba mkhulu uthi uma uzonikela ngenkomo baba oqale uyigeze ukanishoba ngoba abantu bakini baningi kakhulu bangaphezu komoya wena uthi ngizalo sibanibani kanti ulayilo mude Manazaretha ningesabi ukuyithenga wathi ayendala usho baba mkhulu entsha iqala impondo izivule ithi mayiqala ukuthi izozikhomba impondo zayo inkomo bese uyayisa baba lo baba okhona ngoba umqali wendlela uthi isihlalo sakhe siyenyakaza inkosi iphumula singazoni siboniwe ungabi nomfundisi othile baba ngeyokhingsili wamthinda washwabana wazothatha ngebhala etsheni ubaba intazo yenza ngakusasa lalela ubaba ukuthi uthini uthi ubaba sonalela amakhosi masikena kodwa nawo akade abantu abahluphekile abakhumbula uma umncane wakho meshonile ingane zakenhlambe ziphakile qine kakhulu wena ongene kushembe menzele ngoba waphakela akakhangezanga ukudla okushisa kusho ukuthi thandisani inhliziyo Manazaretha nonke nenziwa yini ukuphuthumala ningaphuthumala imali lakhe njengeleshele ushele ziningi ndayitshene ubaba wathi zibhale eshekumlida ngoba babehambisana kakhulu nomlida ubaba ewabhala zashisa ubaba weza kumini inyanga ey'ntathu esezohamba emhlabeni wathi angibhale
ngabhala ekhaya angihambanga kahle ngoba ngihamba senetha kakhulu seyeqile sesibona ukuthi siyafa zana ezinye impahla zami ngisho ukuthi kodwa ubaba mkhulu yena sibonile wakhuluma ngey'ngane zakhe wathi abantu athetha amakhosi afundisa abantu ulimi uqala kube ushenge wayiphathise kanje efundisa amakhosi ulima babekho bakuhle ngoba ngabe khona abalimayo lokuhle esiphilayo asile ngoba zathi ingane bakuthi azidli parish lombili omusha ziphathele ngesizulu uthi azodala egospel ziyodlu umbila opheliwe wathela ufundisa inkomo omama lo-15 egospel babeshintsha bakwethu ngicela uma ngibingelela ubaba osesihlabeni inkosi yethu Manazaretha yasekuseni esiyilandelayo futhi esiyithandayo. Ngiyaqala-ke mina ngena la esikhumuzweni sothini inkosazana ngiyinqobayo ngiyisaba kodwa kungifanele ukuthi ngikhulume ngothini. Ngithe Manazaretha amahle noma nginomkhuhlane kodwa ngizokhuluma amabili ngothini lenkosazana. Khulumile wasikhokhela sonke ukuthi uthandelani ungena ezulwini abanye abantu bengangeni. Fanele sithande ukuthi singene sonke ezulwini ngoba sonke singabalandeli bakaShembe Manazaretha. Mina ngiyazibongela-ke nami namhlanje ukuba ngiyiphosi kuleli chibi. Inkosi uthingo lwamakhosazana lwafika ezweni lakithi entabeni zakaMashaya inyoni lwafike lwathi kaMashaya uncede. Lwakhethi inyoni encane inyoni nezingaka lwathi kaMashaya uncede. Umamngoma kaMbede entabeni zakaMaphumulo. Ngiyayibongela impela Manazaretha amahle. Kufika-ke unyazi wezulu lwathi seTokozweni. Siyathokoza-ke Manazaretha kuhle eTokozweni ezweni lakithi yakhiwa imizi kababa ngoba namaphiko amafushane kade ngolwesine oludlule ubaba esemthandeni bekhona ngimlizanga mina bathi wakukuhle kufanele kube kuhle lwakukhona khona unyazi ngoba luhle. Nathi silandela ngoba siyaluthanda ngoba luhle. Sicela ukuthi osephelelwa amandla asihlehlele sisale thina esinothando lonyazi. Manazaretha amahle unyazi ushiye lukhulumile. Sengizohlala phansi vele ngiqonda ukukhuluma okuthaka. Uthi wena nkosazana lwathi thandanani Manazaretha. Lwathi thethelelani Manazaretha. Ngiyababongela-ke abakwenzayo lokho abathethelelana bathandana.
unyazo wezulu luthe senze nabona abantu abangakholwa ukuthi anizwana. uNkulunkulu ngicela sikhumbule ngoba okunye kungenzeka uyathanda ukuthethelelana nalo umuntu akafuni. Uzokwenza njani-ke wena nalo uthando lokuthi nithethelelane sihlambulelane ngoba ngingamaNazaretha athi umuntu akafuni. Kufanele wenze njani-ke wena othandayo ungene ehlambulweni. Ngicela sathi uNkulunkulu angasikhumbula amaNazaretha amahle sesizabalaze kakhulu kabi isilo sazalwa sikabalasana ngaba kuyaphi masalala sikhuluma ngazwina akathaka amazinyo amaningi ugile ngisalwazi likeliphume ngisemotweni ngikhiphe ngewindi lami angikhiphe ayayiwela ngoba ngisengimdala ngivele ngijonge nje ngikhiphe ngewindi lami. amaNazaretha amahle sesishikishile thina fanele manje siphumelele phela. amaNazaretha amahle uthi ngoba amakhosazana lalo sithanda lubelesele ngokuthi hehlali lendlela eyemile thatha ubhuzu ugenge uthande noma isikele ukhanyisa indlela yakho. Ngiyayicela leyo nto mina ngathi uNkulunkulu angangikhumbula kungabi lo ngazala angifiki ndawo angenzile lakukho nje kwakho konke nje kurongi kanti ngenzani ngiyafisa ukuthi kube khona la ngikhasekho. Mina nginamacala amabili amaNazaretha angazange ngiye esikhumbuzo senkosi ilanga neyothiko lenkosazana ngiyaqala namahlanje bengiye ngiye esikhumbuzo senkosi uqala wendlela nenyanga yezulu namhlanje angazi-ke noma njengoba sengingaza le isikhumbuzo selanga ngosithola yini ngoba ngiyilaphi yingakanani ungake iminyaka yami ngiyofinyelela nini eDisembeni ngoba ngiyindala iDisemba sikiwe esikhumbuzweni senkosi ilanga kodwa ukuba bengobe ngisekhona bekokhoneni ngiyilaphi amaNazaretha amahle leyo nkosi yangipha ubhanana wayo ne-olintshi layingqama ikhanda kuthi manje singabantu belethini baba ilanga lamalanga asithatha ama-olintshi akhe nobhanana bakasilethe yingane manje kuyangihlupha nje emoyeni ngathi ukudla komuntu madoda angisakhulumi lutho nje naye anginawo amandla okundiza ngiyenelisiwe ngifisa amaphiko okundiza engibiza nje phela nami ngiyenelisiwe njengoba ngingakanani oDisemba njengoba sengingaka sekuqatha amazinyo ngisho ukuthi amaNazaretha amahle ngiyabongela namhlanje ngoba ngiyaloba igama lami othimeni lwenkosazana inkosi nibusiwe. Khethe inkosi yamaNazaretha ngiyazizwa amaNazaretha amahle nami ngithanda ngiphakame inkosi enkulu enhle yebo uThixo wamakhosazana uyinkosi yomsa uyinkosi nothando kodwa ikhona into eyivule njengamanje enhliziyweni yami uma yayithi ukuthi mangihamba ngibheke lapha ePolpiti ukuthi angibheke phambili ngingabe sabheka ecaleni ngoba bonke laba ekade ngihlala nabo ngijabule nabo uma bengibona bayanyipha. Hawu nkosi yami yazi amakhulu amazwi ayangidla namanje enhliziyweni yami sengathi nami ngaye nginyipha ngathi ngangaboni. amaNazaretha amahle akasikholwe phela ngiyanxusa nami ukuthi esikholwe ngumntwana nami phakathi kwale ndawo yaseNazaretha kodwa ngiyanxusa ukuthi esikholwe amakhosi aseNazaretha akangakhali ngamaNazaretha esivela ezokholwa bese ekhala amakhosi ngawo ngelinye ilanga singasezwa thina amaNazaretha emadlebeni sesihlebelekile singasayinakile inkosi ithi ngizomngenisa ngemvubu ezulwini masingene phela ngemvubu ezulwini masivume phela ukungena ngemvubu namhlanje sesikhalisa inkosi yethu emnandi kangaka. Awu nkosi yami yaphila imisi ngonyazi bakwethu umnandi uliwa umhlaba uvusa imizi yafawo ivusa
ivusa abantu abafileyo, ivusa izishosha, ivusa izinyonga. AwuManazaretha akasikhole phela sithanda unyazi. Silunyenyelana unyazi lumnandi kangaka. Unyazi uyaphakela. Sikhuluma nje abaningi abasaphathi kuhle balesala ekhaya ngoba bazodla unyazini bayasutha. Sijabula kanjani uma sikhalisa inkosi yethu. Inkosi iNkulunkulu wethu, ingubaba wethu, idlula obaba basalayo. Wena nisala ngokomphefumulo. AwuManazaretha ngiyakhala mina ngithi asikhole Manazaretha amahle ingakhalisi inkosi. Masikhalisa inkosi zaba ngabani? Siyawulahla ngomntaka kuphela. Inkosi lena isenzele magula abantwana bethu siyabika baba sengiyakhulelwa ebese ngempela umntanakho esesina eguleni uba umntanami uboshiwe baba ngempela aphume ejele. Kanti sifunani Manazaretha amahle? Sifuna ukuphala ini? Hawu Manazaretha ngiyalincenga bakwethu basifane sonke. Yayikhala ngo-flatline inkosi namanje sengathi kuyashisa ku-flatline. Awuthobe phela u-flatline kwenzekani kanti kuwo ulokho washisa njalo nje u-flatline yona. Nawo abakhosazana awunyawancenga ubafale nathi sonke sifane simaManazaretha. Siselapha izazi zingane sigxeka sithi ziyasithuma sithi seza sikhunda la namhlanje sesiphashile lapha akasiphindele sibangabantwana bakaNkulunkulu Manazaretha amahle. Angikhulume izanini zizano yesiye. Ngalaza ngiseskepeni yathi siyamungathi ngiyabheka sathi phela ethi sishile yathi yabona ungayi lapha okuyakhona amanzi ngizobe ngikhona woya lapha khamba ngakhona amanzi nawalandela Manazaretha amanzi lapha khamba ngakhona ngathi mase uqala ukula usale ukukhula hayi ngabamba ngathola umkhulu ngagibela kuwo ngasendonsa ngasebona ingatsha ngasegibela isikhwama lesiphethe sasihambile singasekho ezandleni seliphethe mina nje kuphela ndosumuntu ngoya ngaphesheya ngezwi lokuthiwa lamakhosazana ngalelo langa lalise sisathi inkosana la ekhaya kanti uNkulunkulu ozosiphatha phakathi komhlaba siphile ngaye nemisi yababa iphile ngaye uthiwa lamakhosazana. AwuManazaretha amahle siyakholwa nini? Mina ngicela inhliziyo ushembe ekholwayo ethandwa nguye uze Nkosi ngimkhonze Nkosi yaManazaretha. Ngicela namhlanje ngikhuluma nje kade ngikhulelwa ingane ihlala ingane ibizwa
zilwane hayibo hey ngikhala ngithi umntaba wonke indaba angizange ngiathende kahle ngenxa yokuhlupheka kokugulela ingane babika baba ngikhali nyaba zithi baba ingane yami lapha ekhasa kuneyingane ingane yami dodwa zilwane baba mina nginonkulunkulu ophilayo ngasho ngicimbinyebezi ngabela inkosi yangibusisa ngagibela ngasola ekhaya hayibo ingane yami iyaphila namhlanje nginawo khona la emhlanganweni ngalohlelo awu bakwethu sifunani kanti uhlelo ngoba uhlelo uyasiphilisa ngoba uhlelo ungubaba wethu wezulu nomhlaba akukho omunye ithi inkosi yamaNazaretha ngenani esitimeleni ushayele mina ngedwa kanti naso iphumelana ngentando yesitimela na uma ishayele umnikazi waso wena ufuna ushayele ubhekephi ngoba yena ubheke esulwini umnikazi wesitimela awu ubheke esulwini nawe njengaye awu uMaNazaretha amade wathi inkosi athi kabukabu nami nje ngiphethe lokho umkhokheli wasemaguguini lo okhulumayo Nazaretha inkosi kuseneswini amen bana basalini sazoma phakathi aho ngoba ngithi niye thango bothingo lamakhosazana engalibona nini esikhathini njengemba kwathi masukhamba uNkulunkulu wakithi alibona ukuthi indoda yayithi mayingona yasezulwini ithi imufeni na baba noma namhlanje ithi wambona umama ithi baba ngamuthambe nguye hambe yinkulu abana sezulwini sizengomsebenzi omkhulu kodwa khona igama esiphethe kabi Jehova lami la ekhaya bathi abantu kodwa bavegula baphume kuphi yamazi noma sakhetha yibonani Tofako kanyanga esuki nako ufanga azodolanga phela ibanga yasoma ngemile yayo namhlanje bathi kalanta kuwe uNkulunkulu nabantu ayinazi ukuhlala phansi ngohlala phansi ngomuntu kodwa manje uzoshela ngomphakathi ngoba ushela ngimbonile noma ngamazi ngikho abantu abahlala phansi futhi abafana labo mama basumayela njalo masazi ukuthi yini awayidede lo mama onisho njalo ngizomceba namhlanje lapha ekhaya to wena basegodi anosaya ngakushumayela nelokusukesimelo mama basitshela ukuthi bazala kanjani ukhona lapho nithi noba wasasoba bayinqaba usho ngani khona lo bayekhona abantu nabangashela basezuyishaya usho ukuthi anona isihlalo mama basitshela ukuthi basizala kanjani nithi nazala ubaba yini adawutela bakho umama kuzozala kanjani lotela unyaka ngiye ngathaya ngiye lo yabe ngagibela kwabantu batona sezwini sizenge ngothini kuthi leliya siyapha ekhaya angisana ukudana lo lothi ngoba lothi mama sengiya kuma musihamba bokuzamini uzothatha iphasi labantwana bese izake ngenyanga sengiyahamba lesifana bese lothi ngoyani leli entombazane hambela phezulu futhi angiphasela nje elibophe ngephepha ithatha ingane zina bamethu sezulile ekhaya futhi uhambo ungazi ukuthi yakubuze onyazi ukuthi uphi ngayimukela le mali makhona ngihlala lapha endlini unkulu wabantu manje ngivula le mali ngashawuva imali yangaphezulu kwengane wangomini nabangani ngayibopha ngayibeka ngathi umama sekufika mamthetha angihambi lelali ngaphezwama yona imali kamaluzini banamthetha hawu ngihlale nawe ngathi ngeke zinangahamba nale mali ngahlala ngalala kwathi emini yaseseni ngiqhamuka sezilonani mama ngifuna ngiyeza umama se wase fingane yathi ukuthi abangizokuza ukuthi lena langileyo mthongile yini ngathi khambana neyona ngoba ngiyona yathi ngani thena oye awile ngathi ngiyile lapha egethini ngahlangana nayo intombi amase yathi isiza kimi sithi babuthi noma yolini ngachama ngiyona
wasithi wabuya naye wathi mayephuma waphuma nemali kaMalusi wasithi umali le mali lena obenikeni baba uthi bekuyimali yokuthenga imoto ahlala nawo kodwa mina ngalala nawo ngahamba kodwa ngihamba ngabona yona imali lengini kobaba ahlala ngathi hawu ngobofe ezulwini sala labo ukufala ekhaya noma nginamaqala akekho umuntu onganaqala hayi umaseko ngase ngiyamnika le mali wahamba nawo ayakubaba wafika athi umama sekusethethela Malusi wasenginike yami wathi le nali yakho yokugibela kanjani awuzeki baba bonga udahove bonga wathi ma uthi uyaqala ukunika umuntu imali ayibuyise angusisi uNkulunkulu wakini namanje ngathi udahove ngadani ngalo engisize enginika uvalo lokusaba ngento zakhe Nkosi yethu simakade ngiyangena khona awuboni nyawo hey babane ngikukhumba ngalo zendo fika nami kudala thatha laphezulu kokubasha khona nameka ayikhumba masentina hawu wathi mali mathangazi makunanye kudala mawumase wasithi ngizozaphileni ngingane zambili wakwephuza phela udinga athi masengiphuma egethini wathi ngiyabizwa egethini liza amaphengula sahamba la ekhaya
Masih ngisuka sengiyakhona ngathi awuthi ngibahloniphe labafana. Wasilethe yiwani. Ngathi wenzana khanga ngathi akazenzi lutho. Kasele ngiphele. Bangishaya. Bathe khona indoda la ekhaya khomshene. Bangishaya ngephuka amashayelo bagidela into lapha kashene bethini. Hayi bangiyeka waze wathi anti omunye hawu ngiyamshayela emkhokheli. Hayi ngathula ngasuka ngahamba ngadodweni. Ngadodweni ngabuza ngaphe ngatshela ngahamba ngaguqa ngaphe ngabikela ubaba. Wathi baba bakushayile ngathi bangishayile baba. Wathi baba ngathi bakhona. Wathi ngababona ngathi hey. Wathi ngabaliza ngathi ngabaliza. Ngathi ngiphuma ngase ngibiza yena loqala. Ngathi baba yakubiza wena. Wathi baba ngathi hey ithanga zokubiza. Waseza wathi waguqa naye. Wasethi bomshayelana. Wasethi baba khona into thina esitholile wathi ngithi mina wena lona bomshayelana. Athi khona into thina esitholile. Wasethi baba lalelani lizani baba wasethi baba wabiza. Wathi basehlakazi laba ufike umkhokhelo zobili. Akubiza amaphoyisa edingo baboshwe. Icala nakhola abafundisi basaba ngoba bephethe ibhamu. Behuba mina nomfana wami lo imbomu. Wase ngasenthi nantwana sibayeka abafundisi ngoba bazobadubula. Mase ngiyananga amakhosi ngafike ngafaka emakhosini. Icala lakhe ethwa lesi sikhathi ithethwa ngamakhosi. Akabahloniphi namhlanje bekho la ekhaya. Yabona amakhosi uNkulunkulu weza kuwo. Kufanele siwahloniphe amakholo. Singawenzi njengabantu. Senza abafundisi, senza abavangeli, senza njengebandla lonke. Uma uyiNazaretha. Ngiyazala-ke nami uNkulunkulu wasekhweni khongamani. Sengiyenza lokhu ngibonga ngiyabonga baba. Ngibike kuwe ngesabatha. Umakoti uthakabelethi ekhaya esibhedlela eShowe. Ngiyakunyaza umhlaba. Namhlanje izolithele phansi insizwa. uNkulunkulu lona uliyonkodwa awenze kubili. Ngazwezulu khula kazi khula mtuva. Ube uzondobala aguma nemnyango uNkulunkulu wedwa. Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwalwala ekhaya. Ungahamba wena yelapho yakhona kodwa akekho uNkulunkulu ngaphandle kwaloJehova esimlandelayo. Ngathanda makhala hamba kodwa uzobuluzela ekhaya. Nayindawo nalozwa wakhiwa yithi. Kwabephile mbeka. Wakhiwa yithi lo muntu. Sifuna manje wakhipha ngesheni yendlu yenanga yezulu. Uyafika wena usiyakhukhumala. Ukhona yakhola lekha wedlobani. Nifikisa hlale phansi. Hlale phansi nizisawapha. Esihlale thina. Wakhiwa thina lo muntu. Nalofika umzusunge usulungile. Yonke yakhe yithi bandla lafika qala siyenyangeni yezulu. Noma lekhona magene inkuzi ehlabezile emantweni. Asabalofakamathi. Angolwa yiyo phela mina. Angolwanga mina ilabe ngikhambe imali ngoba nabasukela. Ingazolwa umfundisi. Angolwa umvangeli. Ngiswela wezani ubazani ngoba. Ngiswela ufunani. Angizenza kahle impela abangcobe ngoba nabasukela. Ngiyacela kuJehova ukuthi ngiphile baba ngiphile kahle. Ngiyakula. Mina abafundisi abaphila nabagcoba ngoba banedelela. Ngiyafaka yonke into namajazi neyiphila bonke. Ukhona umuntu-ke emakhona ukukhuluma phambi kaJehova. Abafundisi bayakhala ngathi thina abakhokheli. Kodwa sibahloniphe. Basisithatha ukudla, sikuphathisa iy'ngane zamaduku. Iy'ngane zamaduku zilethe kubo. Bayakusho lokho. Omnye kade engibizile namhlanje uthi anihloniphe iy'ngane abazegula. Yini nithathe iy'ngane zamaduku nithi asilethe ukudla kithi singabafundisi. Hayi makholwa asingabenzi ukuthi umfundisi akakhona umkhokheli nokudla kusuka abafundisi ebese suka umkhokheli angene nabantu nabakoti bebhande athi bathi abantu phakala bathi ngazigugu phakala nithathe iy'ngane zamaduku nithi azisilukudla singabafundisi. Kodwa namhlanje ngizosho namfundisi ekhempelini ngoba ngilamahloni noshene. Ngoba lokho masithatha izinto iy'ngane zingahlambulukile sithandile abagcotshwa asazi ukuthi sezasibulala uNkulunkulu. Inkosi ibusise elizweni.